Mwaramutse neza. Ubu tugiye kureba amakuru yo ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Mbese haravuga iki muri kano karere dutuyemo, ndetse haravuga iki hanze y'imipaka ya Afurika. Muri kano karere tuvuga inkuru izindukiyemo cyane cyane n'ibura rya essence, aho muri Kenya ngo essence yazamutse cyane, ndetse perezida wa Kenya William Ruto ngo avuga yuko impamvu essence yazamutse ari kubera yuko imihanda iri muri Kenya ikuriye inshuro 3 imihanda yose ibarizwa muri East Africa. Bivuga rero yuko ibinyabiziga bigenda mu mihanda ni byinshi kurenza ibinyabiziga byaba bigenda mu mihanda yo muri Afurika. Ibyo rero ngo bisaba essence cyane, niyo mpamvu muri kino gihugu cya Kenya ngo essence yabuze cyane. Ikibazo rero cyabaye kinini kuko imodoka zaraparitse, ndetse ngo n'abantu barimo barabura uko bagenda muri Kenya. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inkuru ihazindutse ihavugwa, ejo M23 yasohoye itangazo ivuga ku myigaragambyo abanyamurenge barimo bakorera muri Amerika. Ngo iyo myigaragambyo abanyamurenge bari gukora ni imyigaragambyo yo kwamagana leta ya Kinshasa irimo kwica abanyamurenge barimo gupfira muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse bazize yuko ari ubwoko bw'abatutsi cyangwa se ari abanyamurenge. Iyo myigaragambyo rero ngo ni imyigaragambyo y'amahoro, ni urugendo barimo bakorera muri Amerika bamagana leta ya Kinshasa, kandi banamagana nuko Felix Tshisekedi yakongera ngo kwiyamamariza ubuyobozi nk'uko ngo barimo kuvugurura itegeko nshinga, kugira ngo uyu mugabo Felix Tshisekedi Chilombo yongererwe manda, yongere kwemererwa kongera gutorwa. Rero M23 yasohoye itangazo rivuga yuko nubwo ayo masezerano yakorewe mu Busuwisi ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane 2027 kugeza kuri 17 z'uko kwezi, yuko iteze yuko ibyo ngibyo n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobowe na Felix Tshisekedi izabishyira mu bikorwa, kubera ko n'ubundi nubwo ibisabwa n'imiryango y'abibumbye itajya ibishyira mu bikorwa, ahubwo bimenyereye ko yica amasezerano, itajya yubahiriza iby'amasezerano bagiranye na M23, kubera ko ibyo byo kuvanga ingabo ndetse no guca umutwe wa FDlR nk'uko byagiye bivugwa, ngo ntabwo yiteze yuko uyu mugabo Felix Tshisekedi azegera abigeraho. Naho ingabo zafashwe na M23 zoherejwe ziragera ku ngabo igihumbi, naho leta ya Kinshasa yo igomba guha ibihumbi bigera kuri 4 by'abantu bafungiwe mu magereza agiye atandukanye bazira yuko bafashwe bashyigikiye M23. Ariko M23 ibyo nabyo ntabwo byiteze. Nyamara perezida wa Uganda we Museveni aravuga yuko ibyiza ari uko habaho leta ebyiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakabaho amaleta abiri ku buryo igice kimwe cyakwigenga n'ikindi cyakwigenga. Mu Burundi ho ibintu biracyari bombori. Mu Burundi ngo barateganya yuko ngo ingabo za FRN ngo zishobora kujya kongera gutera igihugu cy'u Burundi. Ubu rero ngo abarundi nabo barimo baritegura intambara FRN, ngo kandi iyo ntambara baravuga yuko ngo ishobora guturuka mu bice byawo. Naho ingabo za FDlR zo ngo zirimo ziratoza abantu mu birunga bya Nyiragongo n'ahandi ngo bagera ku 2,000. Ibyo rero biravugwa kandi nyuma yuko hari ngo imishyikirano yabereye mu Busuwisi bashaka guca uyu mutwe. Rero amakuru nakagaruka, reka tuze gukomeza kureba amakuru avugwa muri East Africa mu masaha yose agiye akurikirana. Warakoze guhitamo uyu murongo w'Ikeza TV, ubundi amakuru yo nakagaruka, turabakunda.